I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan moj video klip, možemo da kažemo da je tutorial. U ovom videu ću vam pokazati kako da smanjite memoriju na vašem računaru, znači opterećenje vaše memorije. Znači ako vam ovo igrice vam baga, na primjer Minecraft vam jako baga, to sigurno znajte da je možda ne baš sigurno do ovog problema, ali vjerovatno kod svim vama je ovaj malo problem, zato što tu local disk, znači od mogućih 100 GB, ja sam popunio 53. Tu treba da imate što veći broj, bliži 100 GB, to je brži i jači kompjuter. Pa hajmo da krenemo, znači poanta je da nema programa, znači stvarno nema ni jedan program i hajmo da krenemo, vjerovatno će uspjeti. Idete u start menu i kucate run ili pokreni ako nije srpskom, ali većina kod vas je na engleskom, tako da ajmo, ja ću sad ovo ubrisati, kucate posto, temp, posto i tako idete ok. I pojavit će se ovako, tu će kod vas vjerovatno biti barem jedno 100 foldera ako nikad niste brisali ovdje. Znači mnogo od 100 pa najviše će biti foldera, možda i više ako ste baš puno skidali puta igrica i brisali ovo ono. Mnogo će tu da bude, ali ja sam malo prebrisao tako da nema takvih problema. Sve što možete idete i izbrišete, znači ja sam malo preizbrisao 500 nešto foldera, znači idete delete i šta može da se izbriše, vi izbrišete, šta ne može, ono traži dozvolu, vidite skip, zato što je moguće da je to nešto važno i da nemate nekih problema. Znači sve to kad obrižete idete i ispraznete kantu i vjerovatno ako vam je silno skinuti jedno 2 GB, ali možda čak i više od 2 GB i tu će vam naravno ti 2 GB ste brisali za 2 GB plus će vam biti. Znači, ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, bit će mnogo puno tutoriala, znači planovi su mi da u sljedećem videu malo snimamo i tutoriale, jer vidio sam da je to gledano. I tako, ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, mislim da je vrlo ušlo.